Omuri okubangula abebembezi mu programu y'okutungura abantu emiruka etandikire 2022 okwezi kwa mukaaga ejumbwire ebizibu ebirimu nk'okubaganisamu amataka, emiteekateekere mibi y'abatuura, okutoorana kubi eby'okukora hamwe n'oburu bw'enguzi nka bimwe aha biije kugiremesa nka programu za gavumenti ezindi eziizire nizibaho. Programu eno eya Paris Model tukubasaba mukkirize ekole obwetakole mujja kuba mweri amanyize mweka Abahati bamaze kurwa mu disitulikiti ya Kakumiro, Hoima, Kagadi, Kasanda kandi yimwe abaze basibirwe mu rurembo rwa Hoima. Ono atabahagire nti olw'okubozi kuba munana twagana abantu abo bakomeyiwe abantu komiti y'ekiterezi groups ezigwawukana kandi haba okusemererwa okwo tulina okunihira kwingi ekyokubanza baiko mu byalo beteekaniize kandi balirede. Omuganda ga Hoima, minisita w'ebyenjenda Fred Byamukama ayemeriza okuheereza abantu ssente zi gavumenti ehiire y'okutungura abantu okulabira aha miruka omu disitulikiti ya Hoima. Implore the powers that be in government that whatever we promise the people, especially in submission of this money, let the money come in time. Inflation affecting abaiguru nyenka ba parliament. Itwe mutwereza emitwalo 45 kuruga mu central government. Ni mukyora ni musteka ho musoro ni tusigaze emitwalo 17. Inyo mwikara Kampala nka Kigorobya twine ebisibu okurugira ijwero batunyagira aba chairmans batunyaga sente zaitu eza Dr. Deep ona ababaire misguided bakoro group bwa associations mu byaro kusanga erosine of group kama 30 abo mbaire ne bahamagezi bagaruka ya district oba sub county level baba guiding kurungi ba benefiting mu programs ezindi nkeze emyoga na programs ezindi nyeni manyira kimungu no baraba baire ni bagambe groups zino baitu it is most unlikely ngo group ibete group tosa kusange group ibakwete yomuruka ngo ino musajja no mukazi we n'abana ye kubera very wrong group. Objective ya Paris development model eri yokwiha abantu nkaha mubunako. In other words hakwika kwa sente zijja kuba nizigenda mu individual household akandi kusikira ha guidance ya president abantu twine kuba sente zikumaramaraho. Ahantu ho minisita Byamukama ashabira abebembezi kureba ngo babihamwe kiniga batorana abantu abari mu maka amanya ku munonga. Baminisita bona bakatandika ihuriro yo kubangwa n'abebembezi okwetorera ihanga bwa programu yo kutungura abantu omumeruka bwa ya President Museveni kubaragira kureba ngo abantu ebiceka nkagana 8 harigana abari omuvunaku batunguka. Gashakanwaga Ambrose Katoto.